Na Skupštini Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu prilapeni finansijni zvit za 2018 rok, bešedovane o programi Roboti za 2020 rok i prehljad programa Huramikog 29 dnjoh Mikoli Mekočiša. Дні Миколи Кочиша уштирваю od 1 decembra, to je narodzenie profesora Kočiša. Jedno sme zo členmi familii, ktorí dneska boli prisutní tu i na schádzky. Zohadli sme še na profesorovu džijalnost, co nam bar zmilo, oni krašni su z nami sotrudzuju. Na Skupštini predstaveni novi vidanja društva, zbornik robotog studija Rutenika 24, Hviljki i Umarta i Dzivki doktora Havrila Kostelnika, Pametanje i zabuvanje Mihajla Hornjaka, podobovi katalog Ruski podobovo umetniki na podobovoj koloniji Stretnuce u Bodnarova i zbornik dzecinskih i školskih robotog zoz literaturno podobovog konkursu Mikoli Mekočiša. A otvorena i podobova vistava Ruski podobovo umetniki na podobovoj koloniji Stretnuce u Bodnarova, kotra še otrimuje u Gospodincoh. Vistava otvorena po 18. december.